twine bari kutandikaho urukiko rwo kwetebekanisiza urubaro rw'abantu muri Kazo babandize kwakira umuhezi wa RDC wa Kazo Musya Munanura Laban Kanyuhura kandi ashabirwe gukora n'abebembezi okurwanisa ubushomanguzi. shemererwa munongo itunga Kazo kutwereza abantu abitu abari kumanyagura hamwe omurikazo ego kugifamu byona bamanya itwe nka office ya RDC n'abandi abebyo kwerinda uraende kutandika kutabantu mu ruhuzi manya itwe shwenkura katsiga yatugira ngo tutabarwa then ndijo itwe nyikirize yitu maybe dini yitute kwikiriza kuko barabantu kandi aho urumendo za kuhinduka nduburwo empingo umwanya gwo kwitigiriza. RDC kwahereze kwakirwa atandikireho n'urukiko hanshonga z'urubaro rw'abantu kandi ashabira abanyakazo kurwetabamo buri umuntu we no munyakazo no mwebembezo muri yo murakazo no buvunanizo bwagwe kureba mu program ya census umurakazo yashikira. Icya kabiri umukono gwa government no kushobora ekiti kiri mu mishoro ibar kugamba government yanenda kwiha abantu amishoro nerabo mahande ndivo already said uzimazima nutsa ko ntabura abantu kugira ngo bicerize babarwe n'ibintu byabo kandi abo kuburungi bwo kutebekanisiza kurungi ihanga ryitu kandi no kurupuraninga kurungi. Hariho abo abantu abarabe batarumuka in case enumerator yakikomuka akashanga hati narumu ntu encouraging and to advising enumerator making sure ngo yaguma nakora callbacks nagaruka yo mukejo akareba ngo yashanga umuntu ari kubasa kumuha information ye kejo. Abajecire kitongore cha Uganda Bureau of Statistics kandi abarukuza kwebembera ku baruku bajumirire ngambe zuru kugambwa aha ku baruku abantu babuza ibije kubane biza kuta information era yambe government yitu ya Uganda kuplaningira district yabo Kakazo okubara abantu nukuza kutandika habiri kumbyo kwezi kwa gatanu umwaka w'2024 kandi nukwija kumara 2010 amakuru agagasha kwa Richard Nahabwe umurakazo.